Dobro jutro, dragi ljudi, evo tu sam si smještaj uzeo, baš se spremam, idem dalje van, još nešto kupovat. Pogledajte mačku i Mišu. Mišo ne smije ništa kad mačka drži stav. To mi je jaka priča, eto, kakav nam je naš Mišo. Sve u svemu, super je soba. Ona, kraljevska, jel? Soba vam košta noć 12 eura. Jaka čapica. Mačka je već ušla. Lijepa, jako mačka. Ne, Mišo, Mišo! Mišo! Ne, dođi ovdje! Ne! Opa, kako ga napada. Ne da svoje mačka. Ne. Ne, budi dobra. Ipak je bolje da ih baš te sprijateljujem jako, a? Vidim da je mačka opasna. Ništa, idemo dalje. Mišo, budi dobar. Pogledajte kako oni psi prodaju, znači tu su po kavezima, svuda, po dućanima. Pogledajte ovo. Vidi Dobermana. Tako oni psi prodaju. Uglavnom da, htio sam Miši kupiti ruksak, da ga mogu nositi u ruksaku. Imam neki, ali nije dobar, ali vidim da tu nema ničega osim pasa po kavezima. Tako da idem dalje još. Idem si kupiti još jednu kamericu, onu DJI 360. Vjerojatno ću je uzeti, idem sad tamo u dućan da vidim koliko šta. 40% je ovdje DJI-a. Dobro mi je ta kamera, dobro mi snimke može snimiti. Fora mi je kada onak sve riblje oko. Tako, idemo to vidjeti, tam Miša. Tako. I mislim si kupiti još jednu onu Xiaomi Dashcam. Zato što imam tu jednu, a napunim je memoriju, onda ne stignem ako drugi dan ne prebacim na laptop. Ne stignem vam prebaciti one snimke sa Dashcam. Tako da bih samo mijenjao, kupio bi još jednu istu ili dvije, ako su jeftine. I samo ih mijenjam svaki dan i kad... Ne, nakon 3-4 dana tek onda stavljam na laptop. To je isto plančina dobra, jel? Dođi, Miša. To će biti dobra plančina, ja vam kažem. Ili možda nađem neku sa više memorije ili nekak na ovu da stavim još memorije, neku karticu, memorijsku. Vidjet ćemo sve. Ovo je neki stari grad, kineski, sve onak, totalno je drugčiji grad od ovih drugih. Budem vam napisao tu dolje kak se zove. Zove se Liyang, vidiš, nešto sam i zapamtio. Liyang, da. Ancient City. Mišo uživa, lik isto uživa. Tako živimo iz dana u dan. Znači prvo DJI Store, onda Xiaomi, kako ga već zovete. I vidjet ćemo šta uzeti. Već sam dosta novaca potrošio, nije mi dobro. Ali ajde, moramo naprijediti foto-video. Iako ovaj gimbal me živcira, pogledajte kako to ide nekako, uopće nije ni ravno, ne znam, kad budem to montirao kako će izgledati, mrzim ovaj gimbal, uzeo bi si tu Insta, ću mene Insta. DJI 360. Sam morao tamo negdje. Ja sam morao tamo. Moram pogledati na mobitel. Uglavnom uzeo bi si tu DJI i možda nju koristio kao glavnu. Aha, dobro je. Dobro je. I onda nju koristio kao glavnu kameru. Šta, mogu samo snimati u jednom pravcu i onda biram kadar. Lijevo, ako nešto dobro vidim, onda taj kadar odaberem i tak. Ne trebam samo ovak sebe pa micat ruku. Ajde Mišo. Evo da vas updateam malo. Xiaomi Dashcam nemaju, vjerojatno samo online. A ovu kamercu 360 imaju običnu. Dobra cijena. 310 eura, kod nas ja mislim možda 600-700. Obična. Ali ja želim ono sa 3 baterije sa selfie stickom, ovim velikim i to. Ta je 390 eura, ali nemaju. Došla bi im tek sutra
negdje popodne, poslijepodne, a to mi ne paše pošto idem van iz ovog grada. Tako da ćemo naći u sljedećem gradu to. Eto. Za sad nismo ništa uzeli. Ali sam si zato našao nešto drugo. Pogledajte ruksak za 8 eura. Pogledajte ovu. Za isto 8-9 eura debelu. Gledajte sad ovo. Miša, aj tu budi. Čekaj, čekaj. Tu budi, tu me čekaj. Pogledajte jakne. Za 12 eura. Znači ovo mi je sve. Pogledajte ovu jaknu. Dođi Miša. Gledajte, ova jakna je 139. Tam je 15 eura. Znači našao sam neki dućan gdje je sve jeftino, ono baš jako. Evo ova tu neka vam je 159, to vam je 17 eura. Ono. A Mišo vjerno čeka. No, to ću si uzeti ruksak i ovo, još bi ovu jaknu. Čekaj. Još bi ovu jaknu. Gledajte. I unutra imaš još jednu onu, jel? Iznutra što možeš skinuti. I fakat nikakva cijena, ona. Kako sam mjesto našao. Gledajte jakne, ona. Evo ova vam je. Na primjer ova vam je 139, 15 eura. Gle jako, šta? Lijepa crna neka, ono. Šta si ti lud, pa ovo je raj. Pogledajte ovo ljudi, za 5 eura, ono. Za 5 eura outdoor sport. Gledajte ovo. Gle iznutra. Znači normalna jakna čovječe, 5 eura, ono. Vidi ovo. Top. Živjela Kina, ljudi. Šta ću vam reći osim živjela Kina. Pune su mi ruke stvari, jedva ovo, ali pogledajte, evo 5 eura stolica. 6 eura ova kamperska. Gledaj sad ovo. Ova tu, valjda neka manja. 4 eura. Ova. Pa ne možeš raditi. Draga kupovina, iskreno, evo neki ruksak Stili Rost, ovo da kopija neke marke. Ovo super izgleda ruksak. Ovo mi gimbal ne sluša. To, unutra sam ga natrpao, remen sam kupio, neku majicu, onu, ko neka, jel, vesta, šta ja znam. Neke još stvari, ono, vrećice za smeće, gluposti, 25 eura sve, ono. Baš mi je draga ova kupovina, evo, iskreno, dućan se zove. Eno ga, tamo u pozadini, sačuvam ga. Ovaj, tamo desni. Pokraj ovog crvenog, ovaj naranđasti i žuti. Eto, ako ikad budete ovdje, znate di trebate doći. Mišo u bespućima Kine. Tamo vam je Mišo u bespućima Kine. Ide popit vode. Znao sam, trebamo malo i vodice. Ali eto, to vam je Mišo u bespućima Kine. Ajde, ajmo. Bravo, ajmo. Da vidite malo i ovaj stari grad. Stari grad Paklenica, jel? Mišu sam morao zavezat poslije one mačke. A nisam to snimio, bio je bez lajne pa je neku mačku naganjao. I same old shit, onako uvijek sam išao. To da će ga Kinezi još pojesti, ono, kad ga čope, tako da sam ga morao zavezat. Sve u svemu. Dobar je ovaj stari grad, stalo, šećem se već pola sata, znači na sve strane, evo svašta.
Ovako da vi vidite. Tu bi mogli pojesti. Tu bi mogli pojesti, ali idem još naći neko drugo možda mjesto da pojesti. Tu su i mačke i ptice, krletki. Pogledajte mi kako mi klopu radi. Kako kuhinja njihova izgleda. Top. Samo malo, sad gledajte ovaj. Combination. Sad kad počne na vatri, gledajte. Cool as fuck. Ja ću to vama reći, ovo je cool as fuck. Mišo, ne, tu budi, ajde, daj. Tu budi. Dobiješ uvijek i čaj. To je klasično. Super. Još sam uzeo juhu od gljiva i ono što mi radi. Ono meseko sa rižom i dobro. A evo kako izgleda finalni proizvod. Ovo volim jest, to mi je okej. Riže mi je čak dao i previše. Staviš si onda ovdje i dobro. Čekam još juhu od gljiva. Znači klopa mu je predobra iskreno. A vidi koliko mi juhe stavio. Ko će pojesti ovu juhu? Pošto ovaj grad je kao poznat po gljivama, no. Kažu isto ovi kao proba juhu od gljiva, ali pogledajte koliko tog ima. Ostaće ovdje duže. Lik je legendarno, dobro radi svoj posao. Ljudi moji, pa šta je ovo? Kako je dobro. Ovo je prava juha od gljiva. Znate kako je dobro, Uf. Ma ne mogu, stavio sam ovo juhe, podao sam dvije ove, ali čaj je isto vrhunski. Dvije sam ove zdjele pojevo, pa šta si ti mogu, ko će pojesti ovoliko juhe? No, možda mišak naš. Želim vam reći dvije stvari. Prvo, ovdje imaju 7-Eleven, ljudi moji, znate vi šta to znači? To je meni top bilo u Japanu, znači tu si izgriješ, uzmeš si jelo, šta hoćeš. Znači top, možda i Mišo dobije nešto. A druga stvar je, šta ovdje u isto vrijeme ne možeš imati grijanje i mirišljavu sobu. Pošto kad pustim ovo gore da me grije, ulazi miris onog zahoda najgoreg, znači možeš imati ili da ti ne smrdi i hladno ili da ti bude lijepo toplo, a da smrdi. Šta odabrate? Šta bi vi odabrali? Idemo isprobati 7-Eleven kineski. Sigurno nije dobar ko japanski, ali ajde. U Japanu sam to haslo na najjače. 7-Eleven je sve. Pa i nije loše, mislim Japan je bolji 10.000 puta veći izbor i sve ovo je nešto malo drugčije, onak, nema ni puno izbora. A radi cijelu noć, to je dobro, evo sad je ponoć. A uzeo sam si još i slašticu neku, ali ne mogu je sad, ubio sam se od ova dva. Ovo i ovo još nešto, eto. Evo tu imam remen koji sam danas kupio za ne znam par eura, stvarno je dobar i na dodiri i sve. Kao neka kožica je, valjda ova Sky. Da. Ovo smo dobili naljepnicu od ove agencije kao za auta. Fora. To vam je to. Više manje, a Mišek naš. Zlato više manje. Laku noć. Ma znate šta, probao sam i ovo i puca, stvarno je fino. Tek sad mogu reći, laku noć ljudi, vidimo se sutra. Dobro jutro, svako jutro, evo da vam pokažem ispred hotela kako izgleda. Evo tu je taj 7-Eleven. Neki Kinez je lud, trubi od jutra. Jo, jebe vam, kako su tu Kinezi u prometu,
logika 0 bodova, ono, znaš kako bi ih... Uglavnom 7-Eleven, neki mali, nije to kao u Japanu. U Japanu je pravi. Ono, idem čet mišu. I idemo danas dalje u grad imena Dali. Grad imena Dali. Još kojih 5 dana smo u Kini. Ovaj mi priča na kineski, ne razumijem ga ništa. Ali ajde, sad me nešto zove. Kaže, hoće sliku. 你这车太帅了。 Kaže, hoće sliku. Dobar. Kaže, dobar ko kruh. Friend je isto ovdje, čeka ga. Da bavi svoje. Bye. Ništa, idemo u Dali. Za 2,5 sata je Dali. Tamo smo jednu noć i onda dalje. Ulazimo u Dali, evo sve okolo jezero izgleda kao more. Dali se čini zanimljiv. Počeo sam pamtiti imena i prošli grad, znam i ovaj. To nije dobro. Kak imam i novu opremu, tak i ja postavim novu. Evo, tu se i kupaju. Zajebavam se, ne kupaju se, nego ne znam, malo je... Peru noge, ja. Peru noge možda, malo je... bilo latnjavo, ne znam što da kažem, kako izgleda. Ima dosta i onih sveže oženih i udatih. Da, ovo je valjda grad, ovo tu se žene valjda. I svi su vam ovakvi, dosta ovakvih nekih rozih ili ovako plavih autiju ili takve neke boje, ono, stvarno ih ima puno, valjda to im je neka brija ovdje, da tak farbaju aute. Gle ove dvije boje. Wow. Tako da Dali živi dobro, ono. S tim da smo još za 12 km, to je tek za 12 km u gradu. Možda prije počinje, eto, mislim da će sada počeo, valjda, ne znam, eto. Biće Dali zanimljiv. Kupujemo tu stvari, pogledajte koji zoom ima. Pogledajte koji zoom ima ovaj novi dron. Sad smo ga iz radnja pustili. Nevjerovatno. Wow. DJI Mavic 4. DJI Mavic 4 je ovo. Ja se gledam da skupim dron. Mavic 4 Pro, da. Pogledaj sliku. Pogledaj sliku. Kaos. Ja ću si uzeti ovo za svoj ovaj Neo, ću si uzeti kontroler i još ovaj baterija, ovaj hub. Ovdje sam si ovu DJI Osmo 360 sa nekim protektorom. Htio sam prvo ovu, ljudi moji, ova vam je samo 200 nešto eura, čovječe. A rekao šta ću kad imam ovaj Neo. Malo je bolje možda za vjetar i to, ali šta ću. Pa sam gledao ovu, ona je malo skuplja, a kao bolja. Znači ova je, ne znam, 280 eura, 300. Ova bi bila još bolja, ali na kraju neću više trošiti, ajde. Dosta sam potrošio vuda. Sad smo isprobali ovaj, uzet ću si ovo za 80 eura i još će mi baterije dati za ovaj moj i dobro. Kakav dron, ono. 然后一直说话嘛，一直都在飞啊，刚才被强制下线了，因为我没有说话。Yeah, TikTok，我要直播怎么说呀？英文。 To je na live-u, a možeš staviti live on? Live. A, live on TikTok, je. Čuj, kako bere visinu. Pogledaj kako on ide, čovječe, znači mi smo u sred grada. Koliko košta taj? 克罗能说的是英语。 2500, tako je. 那你听说？ Puf, kakav dron. 我听说的也是英文，听他说的也是。 Znači on, Kakav dron, ljudi, evo upravo sad je ovo. Još u live-u na jer TikTok. sad je na 1300
300 metara distancija i dalje ono kao da je tu, nema dileja. Pogledajte di vozimo都说点中 dron 文 ljudi 吧，朋友 moji iznad 们。 ovog grada. 我需要说点中文，但是 Top 的话， fucking top 他们 svoje ovo šta 对 je. 对对，不然他们 Is this only 会 in China working? Yeah, Europe? On ga not poveže not s is ovim. 2 is 3， Aha. 第三代，啊我怎么说呀？ A za šta je to poveže ga i onda može di oči kao, ili? Da, preko ove Satelita. internet konekcije radi. Ne, preko A, interneta. pa ovo može di oči, ovo doslovno može di očiš s ovim. Pa da. A ovo je ovo san. Znači ljudi, ovo je san. Ne trebaš se, Si u gradu. sjediš tu i voziš se okolo. Ti praktično u regionu. Odeš u centar, odeš iz Dubrave na centar, grad. pogledat kog ima na trgu. Koliko je domen, koliko je mu baterija? Ovo je sve. Evo vidiš, ima još 77% baterije, odnosno 23 minuta. Kako jaka priča. Na ovoj moje kamere nije dobre boje i to. Da, imaš samo klikneš po ovo dugme 2 puta i krene. Istom rutom, jel? Da. Najboljom rutom za... Kako je jako ovo, a? potrošnju goriva, a može i kako se... 门店， Ljudi, mi smo upravo u ovom gradu, ne trebam ja di za dron. Au, brate moj, šta je ovo, 6700 metara? Uglavnom, dron mora imat SIM karticu, može i SIM i možeš ga ovoliko voziti svuda, ono. Evo, već je na 8 km. Evo, pošto nešto mijenjali cijene, na žitu sam torbu, ono, fora je za DJI Neo, uzeo sam evo ovo sve. Ovo smo, ove baterije zapunjene, još jednu ekstra bateriju, kontroler i leće za ovo. Tu mi je moj dron stari. I to sve košta. Sad ćemo vidjeti. Nešto su tamo mijenjali cijene, ono ispred nas, znači tu su par papira i prvo je bila ova crvena i onda su poskupili za 50 eura, 70 sve proizvode. I onda smo se nešto tu bunili, na kraju nisam kupio taj dron, možda i bolje. Htio sam kupiti ovaj, već sam bio, znači, već sam si razmišljao, znači te dvije opcije da kupim. Znači ove su vam bilo. Razmišljao sam, ove su bile cijene. Razmišljao ću kupiti ovu opciju ili ovu. Prvo sam kao htio ovo, pa onda je bolje mi sa displejom. Na kraju, ajde još treba mi baterija, uzeo bi ja ovo. I onda su mijenjali s ove cijene ispred nas, znači na ove neke druge. Rekao, ništa od toga onda. Tako da neću uzeti ova, imat ću svoj DJI Neo, da će biti dobar. Jedino ga vjetar jebe, ali inače kamera je dobra. Ali eto, idem to platiti pa vam javim koliko je. Evo, gdje je čovjek sad? Sve. Can you zoom? Zoom? Yeah, okay. Da vidimo gdje je auto. Da, zoom. OK。 Gledajte ovo. 把那个探索模式打开。哦，OK。 Kako jako. 这是他们的车了。Nijedan moj auto. 哦，这是他们的那个掷弹兵的。老卫士，对对对。哦，这个车蛮老了，确实呢， Kako jako. 他们还是有点东西的。帅。哦，可以飞过去。 Prejako. 风太大了，我有点控制不住飞机。 好，欢迎来到大江。 I ništa, to je to. Platili smo ovo 560 eura. Ok. Thank you. 560 eura. Neću ni razmišljati. Fotić, onaj... Ovaj tu je... Ne mogu ni pričati koliko para trošim, evo isto. Ovaj tu sam uzeo sam profi fotić, uzeo sad ovu 360 i za dron opremu. Da mogu dalje sa dronom. A evo nam, vraća nam se onaj dron šta je snimao live okolo da ga vidite. Koja je to živina, znači. Čisto da vidite koja je to živina. Koja je to živina. Top.
Kinezi spaljeni ko uvijek. A, bateriju mu mijenja. Znači, mijenja mu bateriju. Ide dalje u let, a? Je. It's inside, right? Je. Topova iskra. Topova. Kinezi. Čuda rade, ono. Ode u nebeske visine. Ajde bok. Vidimo se, ona ide dalje po gradu. Evo ga, s novom baterijom ide dalje. Opa! Neki zalazak se tu hvata. To je to. Mi isto idemo dalje. Ajmo onda, a? Ili uzimaš nešto? Ništa ljudi, vidimo se. To je to, kupio sam. Dobio sam tu torbu na žicu ih i dobro. Ovaj sam uzeo, znači to je taj set. S ovim štapom od, koliko je taj štap, ne znam, 2 metra, mislim, tako nešto. Piše di. Ne znam. Uglavnom, taj sam uzeo. Mislim da samo on košta, ja ne znam više, ono, valjda sam platio 3000. Mislim da je 300, ne znam zapravo, 380 ili 90 eura sam dao za taj novi. Kod nas ja mislim da ga jebeš 700. Uglavnom, eto. Evo i dalje minute prolaze i prolaze. Gledajte to jezero. Left. Pogledajte kako izgleda, ko more. Top. Idemo mi dalje. To je ovaj tu bio, ja mislim da je njega uzeo. To je ovaj bio, jel tak? To je ovaj. Da. Evo, pogledajte cijene. Samo tamo na internetu pogledajte koliko je to eurima. Eto ljudi, vidimo se. Upali smo u gužvu velikog grada. Ovo je mali grad. Ovaj grad ima 800.000 stanovnika. Ja mislim. I evo još jedan takav auto, ali to se valjda renta ovdje pa i tak bojaju, neka fora je očito. Ne znam. Gledam po takvim bojama, su li rozi ili ovakav ili ne znam, žuti. Kako se zovu te boje, ne znam, ima neki naziv za takve. Eto, uglavnom baš smo u gužvi jako veliko, je već 10 minuta na istoj točki. Užas. A evo ispod nas i kukci. Samo možeš sa rukom zagrabiti šta god hoćeš. Da. Duža, ovdje je neka špica žešća, ovdje je valjda. Gledajte hranu svuda po ovim kućicama. Tu je događaj pravi. Pogledajte ovaj kaos, ovaj metež kineskih ulica. I ova sva svjetla i reklame i kaos i ovi svi. Evo nije kamera hvat kako maše. Jebem ti gimbal ono. Tu bi trebali ove hoteli, trebao bi biti parking dobar da možemo spavati. Mislim ja bar u auto tog hotela. Znači kaos. Opći kaos. Sad pitamo ovog čovjeka gdje je tu parking od hotela. Kaže za 500 metara. Evo zooma na 3% je sad, ne može više. Tako je. Ovo je definitivno
malo ja ne vozim, a? Kakav kaos u prometu ovdje, ali dobri su ovi električni. Stvarno su dobri ovi električni. Da pogledate malo šta se sve nudi ovuda. Svega ima, znači šećemo već dugo. Ima svega. Octopus. You love octopus, always octopus. On samo jede hobotnice. Svega ima. Say hi to my little friend. Hello, little friend of Matja. Evo, tu imate svega. Buba. Svakakvih, evo, škorpiona. Tek sam se... Najeo sam se, tako da ne mogu ništa. Sad imamo šta ovdje imamo. Svega isto. Da vidite dalje. Nudi se svašta. Evo i slatkoga. Ovo je dobro. Ovo je jaka pričica. To je jaka pričica. Gljive i ovdje. Gljiva ima svuda. Da, gledajte ovo. Ovaj dio samo roštilji, znači svakakve pizdarije. Ibice. Svakakve pizdarice. O Buda, sve nude. Baš svakakve. Tu možeš pucati iz ovih pušaka. Šećemo se dalje. Ulala, a Felix? Ulala. A pogledajte koje sve cigare imaju. Znači sa svim živim okusima, ono. Imaju čak i sa sticky fruit. Evo pogledajte Dorian, to je sticky fruit. Znači ovo je sve ono prejaka pričica. Šta ovdje ljama radi ljudima? Usred Kine, a? Turistička atrakcija. Kaos. Evo opet igračka za turiste. Obukli je. Ova jaka fora iz uha ti vadi gluposti. Kaže mi čovjek, hoćeš probat? Ja rekao, neću buraz moj dragi. Ovo izgleda dobro ljudi. Gledajte ovo. Kakav bar, ono, stvarno cool. Top. Katolička crkva. From which year is this? 1932. 1932. ljudi. Nije sad otvorena. Da vam pokažem koliko god mogu, a to ne mogu. I to mi je bilo sve iz ove epizode ljudi. Hvala na gledanju, lajkajte, komentirajte i šerajte snimku. U sljedećoj epizodi smo još u ovom gradu preko dana, rentamo skutere i vozimo se okolo, bit će zanimljivo, eto, ostanite uz male ekrane.